Merhaba saygılı dostlar. Bugün biz çölmekçilik hakkındaki sübjetimizni devam etemiz. Ve Kırım'da bu sahanı yanıdan canlandırgan ve bu yönelişte çalışkan insanlar hakkında laf edecekmiz. Kırım'da doğulgan, lakin yerli çölmekçilik mektebinden marum olgan ve endi sürgünlük yerlerinde ösken, yetişken ve doğulgan Kırım Tatar gençleri şu cümleden birinciler sırasında 1938 senesi Kırım'nın Bakşsaray bölgesindeki küçük Özenbaş koyunda doğulgan Seyit Mehmet Yakubov Kostroma vilayetine sürgün etili. Sonra Özbekistan'a köçü ve anda 1967 senesi Pavel Binkov adına Bedi okuv yurtuna kiri. 1978'de ise Taşkent'teki Aleksandr Ostrovskiy adına Taşkent Teatr ve Sanat İnstitutu'nun mezunu ola. Daha bir Kırım evladı 1940 senesi Karasu Bazar rayonunun Bakçıeli koyunda doğulgan İzzet Ablayev'dir. O Taşkent Eksperimental ve İcadi Ameli Sanat Kombinatında hem okudu hem çalıştı. Bu iki usta Özbekistan mektebinin altında icadi östüler ve çalıştılar. Ebed Kırım'a kaytarak onlar da milli çölmekçiliknin canlandırılmasını arz etediler. Zemanevi Kırım Tatar çölmekçilerinin bu asrının başındaki işleri Kırım Tatar medeniyetinin hususiyetlerini aks etken bir anya olarak kabul etkenlerini görebiliriz. 1990 senelerinin sonu, 2000 senelerinin başında Kırım Tatar milli esnaflarını yanıdan tiklenuv meselesinde halkımızga o devirde Ukrayna'da çalışkan çeşit halkara fonları kol tuttular, sermiye ayrıldılar. Böylelikle Bakşsaray'da Kırım'lı yanıdan tikle fondu yanında Çölmekçiler adlı balalar için stüdya açıldı. 21. asırının başındaki Kırım Tatar milli çölmekçilikinin canlanışı başlaganında profesyonel bedi ve okuv yurtlarının mezunları Rustem Skibin, Abdül Seytametov, Rustem Yakubov turup Kırım Tatarlar arasında çölmek işlerinden mesul ediler. Şimdi Kırım'da çalışkan ustalarının çokысы onların talebeleridir. Rustem Skibin 1976 senesi Özbekistan'da, Samarkand şehrinde doğuldu. 1996 senesi Samarkand Sanat Mektebi Ressam Hoca unvanını bitirdi. 1996 senesi Kırım'a kaytıp keli ve bu seneden 2000 senesine kadar Ahmedjit'te Tavrika Keramika müessesesinde baş ressam olup çalıştı. 2000 senesinden başlap Bakşsaray'daki çölmekçiler bala stüdyasında hoca ola. Hem de şu zamanı Elçeber İcadi Ustahanesini Ahmedjit'teki Akropolis kasabasında teşkil etti. Rustem Skibin yapkan esas mahsulat çölmekçilik sautları, tabak, bardak, çanak, onlardan da gayrı örneklerle yaraştırılgan kandil çırakları, çeşmeler, yaraştırıv panoları, muzika aletleri de ola. Onun etnik üslupte içki yaraştırу için yapkan dekoratif lampaları ekseriyet sirnen yaraştırıla. Kırım musafirhaneleri ve kahvehanelerinin interyerlerinde Skibin'in böyle özgün işlerini rast getirmek mümkün. Kırım'da çölmekçiliknin inkişafına salmaklı tesir etken daha bir usta Abdül Seytametov'dır. O 1970 senesi Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğuldu. 1989'da Taşkent Pavel Binkov adına Bedi okuv yurtunu bitiri. 1994 senesi ise Harkov Sanat Sanayi İnstitutu'nda grafik dizayn boyunca tahsil aldı. 1995 senesi Kırım'a köçüp geldi. Abdül Seytametov 2003-2007 seneleri Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde hocalık etti. Senelerce Bakşsaray'daki çölmekçiler bala stüdyasına rehberlik yaptı.
Өз ижадында уста сауыт, шише, чайник, табак, бардак ve digер mahsulatlarını япа. Олар 19 асырның соңы, 20 асырның башындаки аневи сірленмеген Қырым чөлмекчілігінде реңкте базыда шекілде яқын утилитар вазифесini еда етелер. Амма уста шекіл жеттен яңы декоратив чизімлер қыдыра ve оларны өмірге кечірілмесінде çalışа. Чөлмекчілер балалар студиясының ilk адымлары япылғанда Абдюл Сейтаметовның янында да бір профессионал уста Рустем Якубов та бар еді. Рустем бабасы Сейт Мемет Якубовның изінден кетті. 1985 тенелері Павел Бенков адына Беди оқу юртында оқыды. 1993-те есе Ташкенттегі Александр Островский адына Ташкент театр ve санат институтының мезуны olды. 1995 сенесі Қырымға көчті. 2002-2013 сенелері девамында Қырым Mühendislik Pedagogika университетінде ожалық етті, шегірт азырлады. Земаневи қырымдатар чөлмекчілерінің эксериеті Рустем Скибин ve Абдюл Сейтаметовның талебелерідір. Олар ожаларından алған білгілеріні қоланып, чешіт усулларда çalışып башлайлар. Амма соңында өзлері ең яқын усулны сечіп, о усулда ижат етелер. Чөлмекчілер студиясына қатнаған ve ожаларından чамур ішлемеге огренген яш Қырым ustası Элдар Гусейновның ішлері шекіл ve лаконик декор жетінден 19 асырның соңы. 20 асырның башында Қырым татар сірленмеген аневи чөлмекчілік нөмінелеріне мүмкін қадар яқынdır. Элдар Гусейнов 1985 сенесі Самарқанд шерінде доғылды. 1991 сенесі Қырымға көчіп келді. Ал азырда ең танылған ұсталардан бірі сайла. Өз ижадында Қырым мотивлеріні қоланған теміз декоратив эшяларыны муэлифі олған Эльвиса Татарова да ғайет белдідір. Эльвиса Кезлев санат мектебіні, соңра есе Қырым Mühendislik Pedagogika университетінің санат факультетінде керамика бөлігіні бітіре. Қырымда оның персональ сергілері өткерілді. Умумен бүгін чөлмекчілік эснаф айры санат йөнелішіне чевірілді демеге мүмкін. Бүгін яңы сілтем алған Қырым татар чөлмекчілігі земаневи ұсталарының ескі усулларны сақлап ve шу сырада яңы шекілеріні тапарак медениетімізні зеңгілештірмеге ve yüksek seviyege көтермеге çalışқанлары көріне. Земаневи ұсталар хақында айтсақ, Қырымда чамурдан эсерлер яратып, чешіт сергілерде иштирак етерек Қырым татар санат ve медениетіні пропагандирлев yolunda кеткен Өзбекистан, Таджикистан ve енді Қырымда доғылған ватанымызда ижат еткен Шамил Ильясов, Ирфан Османов, Айдер Абибулаев, Эфтаде Сейтумерова, Азиз ve Анифе Велиляевлер, Эдем Эмралиев, Эдем ve Бекир Муса, Асие Мушурова, Эдем Ганиев ve da digер çoxtan-çox ustalarımız faaliyet göstermekteler. Оларның iş tecrübesi gösterir ki, Қырымда bu яңыдан тіклене зенатның халк medeniyetinin da bir unsuru olarak saklanıp kalmak şansı vardır.